U svjetlu čestih pitanja što Europska unija konkretno znači za pojedinca, Opća uprava za proširenje Europske komisije snimila je primjere u novim zemljama članicama. Snimke je pod naslovom EU što to znači za mene objavila na svojim internetskim stranicama. I u našoj emisiji pogledajte kako su razni europski programi pomogli građanima Unije da riješe neke probleme ili ostvare ambicije. Mindig olyan oktatásra vágytam, amely megfelel a jövőbeni munkámhoz. За мен границите са нещо абсолютно излишно. Moja želja za naprej so v bistvu, da ostanem zdrava in da živim življenje normalno. Chciałbym zabezpieczyć byt swojej rodzinie. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej mieliśmy mieszane odczucia. Nie bardzo wiedzieliśmy, co nas czeka. Moje gospodarstwo liczy 21 hektarów. Musieliśmy stać się gospodarstwem konkurencyjnym na rynku polskim, jak i europejskim. Mam trójkę wspaniałych dzieci, córeczkę Emilię oraz dwóch synów, którzy są blisko mnie, Szymona i Bartłomieja. Ubiegałem się o przyznanie funduszy europejskich i skorzystaliśmy z takiego działania jak różnicowanie w działalności nierolniczej w naszym gospodarstwie. Po otrzymaniu tych dotacji mogłem zakupić kompletną linię do tłoczenia olei na zimno oraz samochód. Konsekwencją tego działania jest poprawa wyniku finansowego gospodarstwa na poziomie 15–20%. Cała ta inwestycja pomogła na zabezpieczenie bytu rodzinie. И работя в рекламна агенция в град Никозия, Кипър. С приемането на България в Европейския съюз нещата се улесниха и аз реших все пак да осъществя това мое желание, тази възможност да се преместя, да живея и работя в друга държава. Започнах да си търся работа, добра работа, която да ми позволи да се грижа добре за семейството ми. Така попаднах на материал за програмата EURES. Работата, която ще намериш, ще е легална, ще имаш договор, социални осигуровки. Кандидатствах и имах късмет да попадна на фирма, която търсеше специалист като мен. За мен престоят ми в Кипър е полезен, тъй като научих нов език, опознах нова култура и свикнах да живея на ново място. Számomra nagyon fontos az oktatás, de mégis azt gondolom, hogy tanulmányainknak kézzelfogható eredményét kell nyújtanunk a munkánkban. Tanulmányaim utolsó éveiben juthattam el Bécsbe, egy hospitálási gyakorlatra. Az Edwin egy olyan program, amelyet 4 ország, Magyarországon kívül még 3 ország, Csehország, Szlovákia és Ausztria alapított. A Bécsi Nemzetiségi Iskolában megismerhettem különböző tanulási formákat. Nagy hatással vannak ezek a jelenlegi munkámra, hiszen amikor pályáztam erre az állásra, beírhattam önéletrajzomba, hogy egy közép-európai regionális programban dolgoztam, mely előnyt jelentett számomra a felvételnél. Kot medicinska sestra, glede na to, da pri vsakdanjem delu se srečujem z bolniki z rakom, sem tudi sama razmišljala, kako bi bilo, če bi jaz imela raka. Je bil seveda tisti moment šok.
Operirana sem bila zaradi raka na dojki, ki je bil netipen, neinvaziven. Lahko se zahvalim screening programu, da je bil pravočasno odkrit. Zdravniki, ki me zdravijo oziroma so me zdravili, dobivajo in pridobivajo znanje od strokovnjakov zdravnikov iz Evropske unije. Življenjskega sloga nisem spremenila, znam pa veliko bolj ceniti svoje zdravje, kot sem ga do odkritja moje bolezni. Възможността да си намеря работа в друга европейска държава чрез европейска програма ми дава сигурност и спокойствие за семейството ми. Mivel magasabb szintű oktatást kaptam, ezért biztos vagyok benne, hogy a gyermekeknek egy színesebb, változatosabb oktatást vagy tanítást tudok majd nyújtani. Mam nadzieję, że poprzez wysiłek, który wkładamy w rozwój gospodarstwa firmy, w przyszłości nasze dzieci przejmą po nas całą tą działalność i stworzymy taką fajną, rodzinną firmę. Pričakujemo tudi v bodočnosti vnuke in bom zelo vesela, ko se bom lahko igrala z njimi.